Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ahlu sidqi wal majdi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallahu usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-Fatihah. Ya. Fatihah tenggene Mbah Kiai Soleh Darat, Mbah Kiai Nai Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Tim Pandeglang, Mbah Kiai Ma'ruf Tunglu, Mbah Abdul Karim, Gus Nawawi, Mbah Kiai Marzuki, Mbah Kiai Idris, Gus Tohir, Gus Fahru, Mbah Kiai Makhrus, Gus Imam Puum, Mbah Kiai Fadil, Mbah Kiai Abdullah Jauhari, Gus Maksum, Mbah Kiai Alawi, Mbah Kiai Anwar, Mbah Kiai Mansur, Mbah Kiai Aziz, Mbah Kiai Abdullah Sirat, Gus Mat, Mbah Kiai Jazuli, Gus Mi, Gus Munib, Habib Ja'far Syekhon, Mbah Hamid Pasuruan, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Amin Qutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdul Rahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Habib Abdullah bin Husain bin Tohir, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. Ini Mbah Kiai Tabiri, Pak Haji Syaiful, Mas Agus, Mas Amar, Mas Pur, Mas Mama, Mas Fuad, Mas Joko, Kak Nur, Bu Umi Kulsum, Mas Sentot, Pak Man, Pak Lan, Pak Ran, Pak Herlambang, Pak Budi, Pak Thomas, Pak Toto, Pak John, Pak Anwar, Pak Muh, Pak Haryono, Pak Anwar, Pak Imam Murtado, Bismo. Lajeng wingi jam sareng sing mati 7 napa pinten ngoten. Sing gari dhewe Ahmad sinten Hakiat niku Bambang Bali Agung niku mati ngoten. Bu Salamah, Pak Sapuan, Pak Imam, lajeng sapa neh sing mati wingi. Wis pokoke 7 napa 8 ngoten. Sing santri-santri nggih, mestine nggih enten sing enten santri. Muga-muga mawon husnul khotimah ngoten. Al-Fatihah. Ya. Budine Agung sapa jenenge? Bu Karim, budine Mbok Arif. Niki Fatihah dirangkep mawon lahumul Fatihah. Setiap menjelang maghrib maupun wong niku ben gak gampang loro, sirine siji kon deres awale surat An'am nika 3 ayat-ayat tauhid niku. Terus wingi nika njenengan kula maca kitab Imam Syahrawardi niku ndawuhne maca ya salam. Ya salam niku salam tahiyah ahlul jannah fil jannah niku assalam. Dadi ya salam diwaca ping 121 niku dawaun min kulli da'in. Wis tombo kangge penyakit napa mawon. Saniki penyakit niku penyakite ati sing angel niku.
Soale memang kita niki disediakan oleh Allah untuk sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Jadi wong niku dicetaki ya Gusti Allah. Wingi kula zuyyina niku kan den paisake linasi maring manusa apa hubus syahwat. Jadi kita ini hawa nafsunya mesti dicintakan kepada sesuatu yang membuat kita niku mesti seneng. Teng mriku pertama minan nisa'i, wedoan lho Kang. Minan nisa'i berarti wedoan. Wal banina wal qanatiril muqantarati. Penyakit-penyakit sing ngoten niku sing angel ngoten. Penyakit niku sing mboten enten tambane namung mati. Nah niku mboten enten tambane. Sampeyan golek dukun kondi ae. Sampeyan golek tabib dari mana saja. Ngandakne sapa ae tentara, polisi, presiden, sak dhuwure presiden. Niku sampean menggah modar niku Kang. Enggak mati niku. Mboten iso. Ping kalih penyakit teng dawuh Rasulullah itu harumin niku maknane pikun. Pikun niku memang ya mulane lek cara Cina wong itu kalau sudah umur 50 ke atas atau 60 iki biasane ngombe napa niku jenenge angkung ngaten nggih ngombe angkung niki mrumosekne angkung kok anak mboten ngoten tidak seperti itu tapi itu akan setahun sekali ngombene setahun bisa tapi angkung yang sebenarnya itu biasanya wong-wong pejabat-pejabat itu paling laris itu masuk di Indonesia paling laris itu pejabat-pejabat sing wis tuwek-tuwek pikirane ini biar nguasi wong wedok ayu apa enggak ayu ngono lah maksude. Angkung. Ora golek ndok banyak kan. Artinya seperti itu untuk cuma ngomongnya apa tuh Kang. Jadi ndak kita niki engko kalau seperti apa yang disampaikan teng mriki niki ya dhewe sore kumat. Engko malah suudzon nang wong ngono lho. Wah iki digawe wong iki mesti. Jadi memang penyakit yang paling sulit untuk ditambani itu adalah penyakit dari diri kita sendiri. Lho teng Quran niku kata-katane Rabbin nas, Ilahin nas, Malikin sampai ping 3 itu ada Rabbun, ada Ilahun, ada Malikun kan ngoten. Tapi penyakit yang dari luar niki cukup Rabbil Falak. Jadi nganti-nganti niku sekali saja itu. Berarti penyakit yang paling sulit ditambani niku penyakit dari awake. Kita lihat saja itu dunia itu sampean seneng selesai. Sampean melihat dunia ini kok seneng wis selesai bisa. Kok usah sedih. Jadilah pemurah, jangan jadi pemarah. Jangan sakit hati. Itu selesai itu. Itu selesai. Jadi ini lek lara ditambani, lek barang salah dibenderne piye. Namun ngoten. Itu akan lebih nantinya penak ngoten. Tapi ngoten niku lek mboten dilatih mboten iso. Niku lek mboten dilatih mboten iso. Niku mungkin lek dilatih kita ini akan mampu menerima takdirnya Allah itu dengan lapang dada. Sadar bener ngoten. Soale iki melarate niku kepeksa ngono lho Kang. Melarate kepeksa. Dalu niki awake dhewe waya istighosah. Kula njaluk Fatihah teng kene. Wis didongakne mawon muga-muga Pak Wakapolres niki ditakdir kalian Allah kan ditakdir bejo mulya slamet donya akhirat ngoten. Soale dadi pejabat niku ya abot. Tawaran-tawarannya juga banyak. Ya gojing cemban sing iki kan ngoten. Nah niku harus rusak ngoten. Mboten rusak.
Dadi lek kancane awake dhewe pejabat didongakne. Muga-muga imannya niku kuat, muga-muga ngoten. Selalu angsal taufik hidayah. Lah niki pas kebetulan ya Pak Wakapolres ini didongakne muga-muga nggih takdire niku bejo mulya slamet donya akhirat. Al-Fatihah. Ya kana. Sebab pejabat niku lek kenceng niku awake dhewe niku ya anteng ngoten. Soale ora kenceng ya entek-entek ya gampang menangan ya. Ila jamil anbiya al mursalin malaikatil muqarrabin wa ila hadrati sayyidi syada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi nabina Adam Nuh Idris Ibrahim Ismail Musa Isa Khadir Yasdaud Nabi Sulaiman Ishaq Yusuf Nasim Barkasadatina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wal Hasan Husain Ali Muhammad Bakir Ja'far Sotik Ali Al-Uraidi Muhammad Dibat Musa Al-Kazmi Zaid Ali Arido Muhammad Jas Tiawas Daras Sajar Syasas Mas Rosanah Maryam Sojas Fatimah Aisyah wa azwajur Rasul Samsata Abasid wa usad Ali Badrin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum musannifin muallifin Sayyidina Ahmad al-Muhajir Sayyidina Abdurrahman Sayyidina Muhammad Sahibil Mirbad Sayyidina Ali Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi Sayyidina Abi Hurairah Sana Ma'ad bin Jabal Nasim Al-Qasnu Ukasa Sana Imran bin Husain Baidah bin Jarrah Sana Talha Sana Zubair bin Awsan Sana Abdurrahman bin Auf Sa'ata Qas radhiyallahu anhum Adallahu barakati wa asrari wa anwari wa hujjati wa habbati wa karamati fid din wa fil akhirah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana abdi ya kana sta'ana suratan sayyid suratul ladzina an'amta 'alaihim maghfirun 'alaihim. Sultanul auliya zaman wakilihi wa imamil lautat wal abdal wasairi auliya ta'ala aina makan masyarikil ardi la magharibiya barriya bahriya jibal sayna wasal qurani Syekh Muhyiddin Nabi Muhammad Sultanus Syabdul Qadir Jailani bin Saleh Musa Jamka Tausat Syekh Ali Muhammad bin Naqsaban Yusuf Hamid Muhammad Al-Auzali Syafi Hasan Bikri Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Busiri Syafi Hasan Nasyaziri Syekh Muhyiddin Larabi Syekh Ahmad Badawi Sana Kandaya Syekh Ahmad Rifai Syekh Ibrahim Syekh Kakitin Adam Syekh Masyhur Babi Sya'ar Syekh Junaid Al-Badati Syekh Surya Sakoti Syekh Ma'ruf Al-Qurhi Syekh Habib Al-Ajami Syekh Daud Atto Isa Hasan Basri Syekh Dinun Al-Misri Syekh Abi Yazid Al-Bastomi Madyan Nabil Abbas Al-Mursatola Sakandari Al-Qutilaus Salabib Abdul Haddad wa Usuli Jami' Yusuf Nusun Fil Kutub Jami' Solawat Al-Qutilan Fas Mar bin Abdurrahman Al-Atosali bin Abdullah Baros Habib Abdullah Abdurrahman Ja'far Habib Ali Habib Syekh Abdul Idrus Habib Muhammad bin Abu Bakar Skaf Habib Alwi Habib Anis Habib Soleh Habib Muhammad Habib Ali Habib Tohir Habib Muhammad Habib Abdullah bin Husain bin Tohir Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos wa usulihim wa furuihim wa manintas sabailihim a'adallahu barakati wa asrari wa anwari wa Allah hujjati mahabbati wa karamati fid din wa fil akhirah lahumul fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanurrahim maliki yaumiddin. Ya kana abdi ya kana sta'ana suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syuhada ulama sholihin auliya fi jamatura khoson auliya tis'ah muassis ma'had pendiri Nahdlatul Ulama kalih kula njaluk Fatihah tenggene wingi NU konferensi cabang sakniki sing dadi Suryah Gus Hamid sing dadi Tanfidiyah Gus Ab kula njaluk teng panjenengan muga-muga diridani Gusti Allah ngoten. Wa usulihim wa furuihim wa man intasaba ilaihim adallahu barakati wa asrari wa anwari wa hujjati mahabbati wa karamati fid din wa fil akhirah lahumul fatihah. Ya kana abdi ya nasta'ana suratul abaina wa ummahatina asdatina wa jaddatina
khalatina ma min masyayikhina masyayikhina jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan khususan ila man kana tilqira'ah wa tilawah nallaha tawassahum birrahmah wal maghfirah wa yastakmil jannata birahmatihi al-fatihah. Tenggene sahibul istighosah niki keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya. Anak-anak jenengan, anak-anak wong desa mriki lare-lare pondok, lare-lare sing maca selawat niki ditungakne muga-muga dadi lare-lare sing saleh salihah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abya musta'ana suratus malduga alim al-tawhin amin. Sepindah malih tengene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya man sakana fi'il qaryah. Wong Kediri niki nggih pejabate, aparate, rakyate. Muga-muga selalu angsal taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sing enten tulisan teng kertas niki kabeh muga-muga sing duwe hajat dikabulne hajate, sing sakit muga-muga enggal diparingi saras, sing duwe utang muga-muga ndang iso nyaur ngoten nggih. Sing susah-susah muga-muga dijoli bungah kalian Allah. Sing nyambut gawe angel-angel muga-muga diparingi rezeki ingkang barokah, ingkang kathah saking ngarsanipun Allah. Sing dereng haji muga-muga ndang haji, sing pun haji muga-muga dados hajjam mabrur, sa'yan maskura zanban maghfura, amalan maqbula, tijaratan lan dabur. Al-Fatihah. Fatihah muga-muga apa sing dilakoni awake dhewe niki diridani dening Allah Subhanahu wa taala lan muga-muga keluarga kula, keluargane panjenengan sedaya ditakdir kalian Allah kanthi takdir bejo mulya slamet dunya akhirat. Lek mati muga-muga awake dipateni kalian Allah kanthi mati husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana abdi wa nasta'ana siratan siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidil mu'minin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. Innahu kana Astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghaffara. 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 Astaghfirullahaladzim. Innahu kana ghaffara.
Hasbunallah ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Qawi ya Matin ikfina syarrul zalimin. Ya Qawi ya Matin ikfina syarrul zalimin. Ya Qawi ya Matin ikfina syarrul zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Taramim 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 taramim. Mim taramim 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 bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafiz ya Latif ya Nasir ya Wakil ya Allah.
Ya Jabbar ya Qahhar, 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 Ya Jabbar ya Qahhar. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qad khilati adrikni ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qad khilati adrikni ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
qad khilati adrikni ya Rasulullah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumiz zalimin fansurna alal qaumil mufsidin fansurna alal qaumil hasidin alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah ma syaa Allah bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah ma syaa Allah bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah ma syaa Allah bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sa'altuka ya ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar wa man tahayyala ya jabbar ya qahhar ya zal batshi syadid wa haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin ya jabbar ya qahhar ya zal batshi syadid wa haqqana wa haqqal muslimin
ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد وحقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على القدم القويم صحبة الرسول الكريم خذنا بإسباح المفلحين وإن بالشفاء لنا خاصة ولإخنا المؤمنين عامة ويجعلنا من الراد المرضين الهادين المهدين ومن حضر هذا الجمع يكتبه الله من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا في ديوانه عباد المتقين وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته ويصلح لنا الأحوال تقبلنا الأعمال والمنازل الرجال وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المداني، فهزار اليوم غرد، واستضيئوا بجمالي، فوق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا
عليك واهدنا نهج سبيلك به نصعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مطعم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واغني من الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا علينا من ثنيات
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد انتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تردعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تضيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التقريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة انترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا
هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل. حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرب بجهده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين وقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعوذ بالله من عجز ومن كسل وجود من وعمان وبأس وهرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والعفو منكم والله الموافق لأقم الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.